Tukon ka breaking news re which ka Nasser County ka Greater Upper Nile State ka ejen korstand ti enta mashala do shi kuma kirma yadit shi kan hal shi kan kamak agenda na gurno bana nyakel ka ejen taga me na me breaking news mo kan diala kontin liankalari nor online tv channel ka ejen gwasar tuko rajan tama wa tukur mditeten re which ka Nasser County. And breaking news me pailare ki me pailada natin content re which in winami and o shidaini tila daini spelling KSSPDF ngai kone SSPDF South Sudan People Defense Force chicken hal chicken kamakre which kan Nasser County ka rajadana chalat ban metod ban jilingwa me chalado nene ne dial kini de content chi na me chicken nene go tiga mlero rentama waken ne kon la deni SSPDF waken use can artillery heavy artillery waken they are targeting women ka nyok targeting guard tieni wa chabeje lunga tama wa nguda kana ngaje no ngutu ogo mite ga jiboni kietene ti chiliu nguda kana na ngajre wichin winimi ka Nasser nguda kwala gori information ka janta me ajere ga dan shoda laran tama banya ko lunjok misha raj mi jidit ki man tuogre wichin winimi ka Nasser micha je jegba lunjok ye ka kor gwas mi tek ba man dana tuogre wi dan kire dwaran ka Nasser ban man dana lero de ngum togo tena koro ki ngume jak de ni ko bi kenedi konti la hali bi ken ka makare dwaran kan Nasser gorjen o ba chongan gwasame gorno jin bi subscribe ke bi notification ba bi to an ko bayen non ler kon lat ko rodin re wijin winami bi ataka mal bye bye